Tampuan ke Real Madrid jika Barcelona na arpoin haka La Liga buat kurjing job ke Manchester City padlim ke Inter Miami marsus sedang gejeng lekai ngai ke belai pipa rogi besu tanat pan page ke channel sebaban share like subscribe baca hajar kumjo haka jeng lekai jang ke English Premier League kebuan liga lekai no mar argol bat ke Tottenham berkurjing job ke Fulham da ar lasi gol percaya ke Brighton kumjuru ke West Ham kalau kurjing job da kejing job ke Sunderland da lai gol pat ke Manchester City kalau kurjing job da ala not gol da ke papan limi ke Wolf pat menta ke Manchester City kedang ne akar dan ke baar da ke makamai saupen ru poin naki ar place mi madan hak English Premier League pat nang lim ke Liverpool hak Bournemouth da lai argol pat menta ke Liverpool kenang hiar hak jing ke mai poin hak English Premier League pada kecil kai jong ke Inter Miami percaya ke alien sana 5 ke Inter Miami ke limno dalai gol lanot baklemi madan Lionel Messi pada kecil kai jong ke Bundesliga ke Bayern Leverkusen ke kurjing job da ke papan limi ke Berlin da si gol lanot pat lim ke Bayern Munich hak Augsburg da arle si gol pat kurjing job ke Dortmund da ke papan limi ke Union Berlin da lai lanot gol pada kecil kai jong ke La Liga ke Sevilla kalau kurjing job da ke papan limi ke Bilbao da arle si gol kumjuru ke Valencia kalau penlimi ke Espanyol da laila argol pat lim ke Vallecano hak Osasuna da laila si gol berkurjing job ke Real Madrid da ke papan limi ke Villarreal da arla not gol bagi kini ki argol tiap tahu kalian Mbappe hak mirip ke bersaupannya pada kandai peu plus lai kumta ke Real Madrid kelak tam arponnya ke Barcelona naki arpawai sin mi madan mat ke Barcelona kan saya lekai sibit dan kalak ban job kalak ban tambiang ke Real Madrid da si poin parlok sekomen lada piso tenat pat pimso tenat rukum jo ngin sekendo away pat ke video kulai sibun